Uyingenza ukuthi ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video. Sekuvele indaba zokuthi lo hleze ethuka uKhuzani ku-TikTok siqiniseko Mvelase oseboshiwe. Lezi ndaba-ke ziyindaba eziyiqiniso futhi-ke noThibela useke wayiqinisekisa-ke lapha ekhasini lakhe laka-Facebook. Kanti nathi-ke siyimsize se-TV sesiyiqinisekisile lezo ndaba zokuthi-ke ngempela uboshiwe-ke uvulelwe-ke icala mayelana nokuthuka kuKhuzani ey'nkundleni zokuxhumana ku-TikTok njengoba-ke ejwayele ukwenza-ke lezo zinto. So ziyindaba-ke lezi okukhulunywa ngazo kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi sebeqalile-ke babeka imibono yabo ehlukahlukene ngale nsizwa-ke ehlezi-ke iliniphizi igama likaKhuzani lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana noma lapha ko-TikTok. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho noma ubona ukuthi wena ucabangani-ke ngokuboshwa kwale nsizwa noma-ke ngalolu daba. Hlala ngapha kwi-comment section.